Kirinteto ingi nandi gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza mukuru wawe Murega Baichu amwe na atongire bangi nibakinyite ntere cha wodi ya Kienja itigania West na Kinyatima wa Kiaria ari ntere cha Timao Bore. Gavana Kawira na aritete watho bwandagatai ya kugwatithania ntura ya Riverside na tauni ya Timao bubu ni kumania na ndagatai gutwika ugwati kiri amitumiri na muno kinya kiri arito baskurwo bumanite na mwakire jawe jura juteageri are kwerikana yakiro wathanine bwa gavana Kirito indi mukandarathi atathithirie ngugi kubwa kari nande ni bonanite wirigiro bwandagatai gwako bubwero na kubaguna mukirimithika na chotariri. Akiariria machokio ya mwerekerio mathabu ya thirikari mantone yegi kigina kia World Fund, Gavana Kawira Mwangaza wite obatu bwawe burari kumenya mitaratara na burambete iti atumirwa. Kabombetia mbia na nindabera mbia itena thina indi inkwendo taratibu bwa mbia inkanenkanira. Tio veri. Inkwendo taratibu. Nonto kwa kinya kioria, patiorwa kioria ninkorwa kioria. Borona MCA wikwa saneti. Borona MCA weta kwa guthitango imbia cha county. Tenga bana boya wakarokiri bodi singari 15. Ndabera ntienda bo wende mbonie imbia igaitango yate. Ndandikira munene barua twachemania kuo. Beta berwa ngogia manto ya mbia tenu. Tokiuma Nairobi ndarende kuingiria 20 bila. Na mantone yegi okurikirwa mawaziri mbunge kaunti Meru. Ewa ki department ye 10. Nonto ireta ya mawaziri 10. Ndena power ya kureduce department ka inya ithato kana inya kana ithano kana ithanthatu. Ndeta ndaringanira cia ithantha. Ndachoka ndoya deputy. Ndamoedia waziri wa afya. Pakwa abana kabatira abana. Kwara mwe kwana kaethangana. Ngobaringa 20 bira kanta baringa 20 bira. Kwara mwe ana. Tukwatanira. Bawende kakeya kureta supplementary budget gakareta budget kenda enonto bo project ciakwa ciunkumana na ceking'ang'i ciakwa ende bankurukiria mpomba witangwe bari au bathoete kira rubeterete Kawira ikia supplementary budget bankurukiria binkwenda ndeta ndoye king'ang'i etio monka njuni Okaitene kaumukuru gavana Murega Baichu na ayoketi kanya kauchokeria mubunge otiganist mpuru wa Bori. Kethera Kawira Mwangaza na tegere kirerugie kia Murega Baichu amwendale ebithina gi mpuru Kawira Mwangaza gutega ngite kuringa thikira rwimbo ampendale ebithina gi kiba mpuru na ebithina nabo bakiwata meario imbaru bamwe batongerie baraba kwandamene ya gavana Kawira manto jau akwaria kwe muntu chwera nafasi na totetwa kuthuranga bana twambiria cha 2027 cha 2032 mbere itwitere antu baba twangugi kanya tubaitire ngugi bokire tigania isi na thina nyingi muno athurie mujumbe abati kuthiria mbere ya manto ja Meru yonthe kiria mpuru autetere ngugi kabo kwenda na ngarongo ya Meru yonthe kwotike gaitwa Meru kabo kwenda babu ekiranga bana muko kira muko kenda njewe tetheka na kirima ngushini nwe na choke na ite parliament akarutire antu ba central ngui ndarekane na ngavana mburu abori otekere makingi akaitiria Meru no ntwari itia mantu yetu akangaratana ende mantu awitia kirima ituramwire kaba irundu birwe atungeria bankro kiba menerete speaker mbunge kaunti Meru Ayubu Bundi ikiraba kuanua kwa atia monkindo atika MCA na gavana ituje thenera nene ya assembly tiana bala ni speaker mwalimu akagoma na alitwa mwalimu no batikuria ane ata munene ogeta jukuru ogethera yegera wa maiga na principal leo principal na kumenya thina ngugi ya speaker wa county assembly ya Meru tuchokaniria ngavana ikureta honda ndene assembly kenda na bala betu bombo tetheka bareti yegitera kweya na into na mbete tia kwambiriria urimi wa makuyu ntere tia Kienja itigania West murandi ya mugana ya chiringi milioni 465
5 kungi na kwa Kariba Riverside Timau ibonanetie kuwirwa kwao nyume gavana Kawira kurita mwerekero yo komolo kwa ndaracha irera ari watikire akariba guntuku muno ana bachukuru nkumucokeria nkatho nkimwira ibwega na tunarejire gwitambo mwiwo na itirajukia ntuku na ndatukuga ibwega ingabana wetu ikwe ya kona thinera turejete kuona aja nontu gira ari mbo muturategekeria kende ithiria antu betu na ibwega na aru tukuone kumomora na tugwitikiria twithiria meri iri tugethira tukiona maciara ya kura cia turia twaringire na tunawirikiro akeja kumithithia na nyabara bakaya contract kaire bakamithithia na njira ria yagirite. Nkiripotera Wero TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.